Shalom sameton titiang sane kesinggihan tur wangiang titiang. Para pemirsa program Suluh Galang Kangin ring dije jemegenah. Rahajeng semeng punapi gatra semetone sami. Dumogi sami kemertanin antuk kerahayuan miwah kerahajengan saking ide Sang Aji. Suksema banget antuk galahi sane becik puniki. Iraga prasida malih kacunduk ring channel druwene puniki. Jagi miragiang sabda nitya wecana ide Sang Aji sane pindah ke suluh ring sajeroning kauripan iraga ring jagate puniki. Dumogi sareng sami gargite nampenin piteket-piteket sane pacang kabaosang. Miring mangkin iraga nunas asung kertewara nugraha saking ide Sang Aji. Ngulemin ide roh suci mangde malinggih ring sajeroning jiwatman miwah angge sarire iraga sareng sami. Duh ide Sang Aji, ledangang semeton titiangi sami, mangde sayage nyangre sabdan idani sane suci punika. Dumogi sabda sane pacang kapiragiang, prasida nembus manah, ngerasa yang sih pitresnan idani, tur ngawinang titiang sami sayan ajeg ring sajeroning kapitayan. Micenin titiang kawicaksanaan, tur pangresep sane patut, mangde ngerasa yang mungguing dharma wicara puniki. Pina ketambe ring sajeroning sumsut utawi pikobet. Ring sajeroning parab ide Sang Putra Yesus Kristus pitiang astawa. Sane mangkin ngiring iraga sinamian miragiang piteket saking cakepan sucine. Sane kaping siki keketus saking siki Petrus siki paosan 6 kantos 7. Sane mebaos kadipuniki. Pada masuk ke reneje melantaran paindikane punike. Ya diastu sane mangkin semeton perlu nandang duh kita aja bos. Melantaran katempuh antuk gegodan sane mewarni-warni. Tetujonipun maka sami punike tan sios wantah buat muktiang kasujatian kapercayaan semetone. Emase sane pacang keolah taler kauji antuk geni. Kadi asa punike taler kepercayaan semetone. Sane pangarganipun banget langkungan ring pangargan emasi punike. Taler patut kauji mangde sinah kapagahanyane. Ring rahine pangrauh ide yang Yesus Kristus iri ke semeton pacang nampi pujian, kaluihan, miwah keagungan. Murde dharma wicara iraga ring semang puniki wantah ritat kala semeton ngarepin pikobet, semeton sedek kewangun antuk Sang Aji. Suyaktenipun nenten wenten manusia sane melet nandang pikobet utawi kasangsaran ring jagate. Sakewanten piteket puniki ngawinang iraga eling, mungguing kauripan puniki nenten praside lepas saking gegodan. Nureksain manah iraga soang-soang. Punapi paridabdab iragani rikala nandang sungsut. Punapi iraga sayage nampenin parindikan punika pindah ke pekeling saking ide Sang Aji. Rasa yang je mungguing sungsut punika boye je pak ukuman karma. Sakewanten pindah ke margi ide Sang Aji ngardi iraga mangde dados manusia sane sayan kukuh tur ajeng. Sajeroning kauripan puniki sering pisan iraga ngeruruh kauripan duniawi sane ngawinang iraga lali melitiningin jiwatman iragani. Iraga sering mapineh mungguing ide Sang Aji nenten malinggih nyarengin iraga rikala pikobet punika rauh ni bening kauripan iragani. Nanging suyaktin ipun ide Sang Aji punika Immanuel sane setate nyarengin nyayupin tur nuntun kauripan iragani sami. Iraga para jenani wantah nguratiang parindikan sane iwang kewanten. Ide Sang Aji praside nureksain sakancaning sungsut sane ebek ring manah. Ide mai cayang kepercayaan sane kukuh mangde iraga setate ajeg. Nenten je sumringah rikala iraga kemertanin. Nanging taler nenten surud ritat kala sungsut utawi pikobet nandang angge sarire iragani. Elingang paridabdab puniki. Sekadi segare sane kegebug antuk alun sane agung. Alun punika nenten je jagi ngerebahang karang. Nanging jagi ngawinang karang punika sayan kuat tur ngerajegang pasisin segarene. Kadi punika taler kauripan iraga. Gegodan sane pinih abot
wantah pinah ke api sane nyupat kapitayan irage, kadi mas sane murni, sane kemustikayang. Rasayang jering sajeroning kauripan semetoni. Asung kerte warenugraha saking ide sang aji, setate wenten ring tengahing sungsut utawi pikobet. Nenten wenten kesengsaraan saneten mapi kenuh ring ayun ide. Sawireh ide sang aji, sedek ngemargi yang parindikan sane agung ring sajeroning dewek irageni sowang-sowang. Punike awinan, ngiring semeton sami. Irage ngesorang raga, ring ayun ide sang aji. Lugrayang sih pitresnan Kristus nuntun irage ngemargiang kauripan puniki. Ngiring ngajegang kapatutan, miwah swedarme irage, pinake sisian sang Kristus. Nenten dados irage nyerah ring sajeroning pikobet. Sawireh ide sang aji, pacang mai cayang kekuatan sane ngeliwatin kekuatan manusane. Unggahang pengastawa sane sujati, mangde irage praside mapi kolih kewijaksanaan ring sajeroning pacobaan utawi pikobet. Elingang piteket puniki, ide sang aji nenten nainin mai cayang gegodan sane ngelangkungin kekuatan irageni. Ide sampun mekardi, tuas mangde irage praside nanggung parindikane punika. Semeton pamiarsa suluh galang kangin sane wangi yang titiang. Wantah asam punike sabde sane praside kawadar dawah semeng puniki. Dumogi sabde sane sampun kapiragiang. Praside nuntun semeton sami ngajegang keluarga sane rukun sangkaning asung kertenugraha ide sang putra Yesus Kristus. Miring mangkin sineb antuk pengastawa. Duh, ide sang aji sane melinggih ring suarga loke, sane baktinin titiang. Ring dauh semeng puniki, titiang sami ngaturang pengayu pagia ring ajeng sang aji. Saantukan ide sang aji, sampun ngemertanin titiang sami antuk kerahayuan. Sane ngawinang titiang perside miragiang sabdane idene dauh semeng puniki. Titiang ngastawa, tur ngas titiang para pemiarsa suluh galang kangin, mangde sami kemertanin antuk keluarga yang rukun, sane sedek sungkan, iceni kerahayuan, sane sedek sungsut ring pikayun, iceni pengelipuran, sane sedek medue pikobet keluarga tur ekonomi, iceni pemargi sane becik. Titiang taler ngastawa pebuat jagat balini, mertanin para menggali sami, mande ipun sami molihang kerahayuan, tur perside nuntun kerama balini, manggihin urip sane gar kita, gemah limpah loh jinawi. Mertanin taler channel suluh galang kangin puniki, mangde dados channel sani mawi guni, pebuat para pemirsa sami. Pinah ke pamupun, ngiring irage nunas paswecan, mangdane ide sang putra Yesus Kristus, satate nuntun pemargin irage ring jagate puniki. Dumadak sih paswecan ide sang aji, satate nyarangin irage, ngicenin karahayuan, lan nyuci yang manah irage, ngawit saking mangkin jantos selawas-lawasne. Sukseme antuk urat yang semeton sinamian. Dumadak irage sarang sami, praside ngelaksana yang karsan ide. Semeton pamiarsa, sane satate asti tiang titiang. Dumogi sabdan ide sane sampun kepiragiang iwawu side dados berkat miwah micanin semangat sane anyar ring urip druene sareng sami. Inggih ngiring setate percaya mungguing irage sampun nampi kuasa saking ide. Sampun nang lali setate mebakti ring ide sang aji miwah ngicen presne asih ring sesama. Suksema jantos kacunduk malih benjang semang. Solo. Semeton pemiarsa channel Suluh Galang Kangin.
Yening semeton ngerasayang pican ide sang aji, malarapan antuk sabda saneka wedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasayang kasukertan saking ide. Suksma!